nkuko bisanzwe kuri radio yacu tukunda kubagezaho amakuru y'abasitari bakomeye cyane bakunzwe cyane ubwo ngubwo tukaba twabemereye yuko tuzabagezaho kuri no munsi umusitari ukomeye cyane w'i Burundi wahitinze cyane uri kurakora umuti mu gihugu cy'u Rwanda babashije kuba bakunda cyane ndetse no ku mbuga nkoranyambaga tukaba twumva ko bamukunda cyane mu bihugu bya Burayi ndetse na za Amerika. Kuri no munsi rero twari twabashije kuwemerera ko aza kuba ari ahangaha ariko ntibyabashije gukunda, ubwo tukaba dufite mwene wacu mugenzacu uri mu gihugu cy'u Burundi witwa Mr Jacob Riziki, tukaba tugira ngo tumutelefone abashe kubagezaho uwo muhanzi mwumve ibye. Allo Mr Jacob ku murongo i Burundi muratwumva? Mr Jacob ku murongo mwabaga mutwumva? Mr Jacob ntidushoboye kumuronka muri aka kamwanya, ariko amakuru dukomeza kubagezaho nuko uyu muhanzi witwaga Adrienne wakinye ninde cyane wamenyekanye cyane mu Rwanda, bamukunda cyane ndetse ku mbuga nkoranyambaga bakaba babasha kumuraba umwanya ku mwanya, ndetse hara mu bihugu bya Burayi bakaba bifuza no kuba bamubona ndetse n'abanyarwanda. Ubwo rero reka twongere dushake mwene wacu uri Burundi twumve ko yabashaga kumutugezaho. Mr Jacob ku murongo ubwo mwaba mutwumva? Sinzi ko Mr Jacob mwaba muri ku murongo neza mukaba mutwumva. Ego ndabumva cyane mugenzi, turi ku murongo ndabumva neza cyane. Amakuru se aho ngaho i Burundi ameze neza? Amakuru ni meza cyane, ndabona hano umutekano ni wose kandi n'uduswa turatanguye kuraranga imakamba. Bwana Mr Jacob, twagira ngo tubashe kubabaza utubazo. Uriya muhanzi wamenyekanye cyane ukina ninde twari twabashije kwifuza ko ubu ngubu wamutugezaho kugira ngo tubashe kuganirira abanyarwanda ndetse n'itsinzima ibye? Ndabona yamaze kwikazanura kugira ngo ashobore kwishura ibibazo mu mubaza, kandi ndabona yuko akeye mu maso. Reka tumubahe mushobore kuganira. Halo. Ndabumva cyane rwose, muri abahanzi bamenyekanye. Ngo ngwikishaho jewe ntawe mpangashaho, jewe ntawe nigeze mpanga Bikira Mariya mawe. Ariko rwose nyine wowe uri umuntu twashaka kugira ngo tubaze utubazo twinshi. Uri umuntu wahitinze cyane, abantu bakunze cyane. Mbe tukubashije ibibazo washobora kuba waduha ibisubizo? Yo wibikiga mukama ngo ndabaha ibisubizo shaho, jewe nta bintu byanyu nigeze ntwara no basubiza. Ngo ubundi ngo ndabasubiza jewe ga mukama, hari ibintu nigeze ntwara no basubiza ga Bikira Mariya mawe. Ibyo ngibyo nyene nibyo tujya tubakundira rwose. Abantu bacishikara kubakunda kutugambo twanyu mujyaga muvuga. Reka mbagezeho amakuru ndetse n'intasho z'u Rwanda. Abanyarwanda ndetse n'itsinzima bajya ku nkoranyambaga bakureba za Facebook na Twitter ndetse n'indi mihora, ubwo ngubwo baragukunda cyane. Amakuru dufite rero Adrienne nuko abanyarwanda bagukunda cyane ye baba we bakaba bifuza ko wagera mu Rwanda ahangaha bakakwibonera. Yowe mukama, jewe nanje nabakunda byukuri nabakunda shaho, nukuri nzoza mukama. Banyita One Day Bakame Comedian.
ubu nkaba mbarizwa muri Ikindi Media. Ushaka kubona ibintu byacu bishasha tugusaba ko woja kuri chaîne yacu ya YouTube ugafyonda subscribe, uhejeje ukacufyonda agakengeri kugira ngo muronke ama notification yacu mashasha tubazaniye bishasha kandi biryoshe. Murakoze cyane.